Halo teman-teman, ya jumpa lagi di channel Avaran Princess teman-teman. Oke teman-teman, nih Avaran lagi di satu babakan tuh teman-teman. Oh lihat tuh ada dua pasang ondel-ondel, 4 barongan tuh teman-teman, warna biru dan warna merah nih. Dari yang merah itu dari Kram City. Wih, baru kelihatan lagi nih Kram City nih. Terus yang satu dari Kelana Betawi, Sanggar Kelana Betawi. Oke teman-teman, kita deketin untuk ondel-ondel Pak Kumis nih, Kram City nih tuh. Oh siap-siap, yang punya tuh kapau. Oke teman-teman, kita lihat dari dekat. Oh cantik ya. Oh sama kumisnya tebal ya teman-teman tuh. Ini bentar lagi mau main nih teman-teman nih, untuk personil krunya nih sudah kumpul semua nih ya. Oke, kita akan menyaksikan ondel-ondel joget nih teman-teman nih di satu babakan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Avaran Princess teman-teman.